crucia. I was your for me mamuna quaba. Mumfancha me some machawati. You may be tea and a matcha. Mumfancha me pa. I love you guys. Mote men catch me so me te monka ache. Eradi Yesu Christo made our say and anope say wa mama kwanya. Se me metna say and a woman kasa. Erade miniasem ona wasem. Me so se ma uja and nero me catch maso. Me dini nyansa ya de kasa chinipa. Edane na koma edema wu Yesu Christo. Me so se fa onsa to akoma bia so. Fa akoma bia no mum. Na ma wasem enko bongra akomanim na emfansa kayemre nipa na abofo e woso nyina eni anje. Ora Yesu Christo so mimu na ma minimdie ni nyansa minim se nyansa ni ekuta nipa anka Solomon emusa o se Awurade ma minyansa sansa wo de mesi empanimfo anim omo me bekasa kire wo me bi ahemfo ebi adefo ebi enyini kye me ebi betimi awo me ebi no ye mi kunu no me wo fa no miniama ene me mma ene atitiro ni kunu no manyimunyamfo Awurade so me ketre mamu ne na me mu kasa kire wo ma ene den me da wase se wadi nkunim ewo Yesu Christo Nazareth ni nidim amen odofo me san ema wo akwa babiem onyame nhira wo se owa na de bia ya na me kasa me twini pa dwene gina Yesu Christo emaya etoso mienu Yesu Christo obabiem bibia dia dance say Jesus Christ is on the way coming. He's coming to judge each and everyone. An intimate say, get your house in order before it's too late. We are living in the last days. Now, the minimum said the devil is distracting us. That's what I know. There's a lot of destruction. The devil is distracting you so that you won't be focused. He's this or try every ways and means to take your mind out from the second coming of Christ. And no what do man Satan yes abri. Or who send brasso the time na kaketu bi near chena to jim. Until he's working around the clock and yakomo. Until adibia or the big distracted nipa at this end time no. He's doing it around the clock. He's doing it faster, quicker than you think. Break. Satan doesn't go to break. He works 24/7 around the clock, non-stop, until Sir Obeshu will be a and I will be a free assassin. Last week he met in fact but before I make my solution, let's open our Bible and speak. Before I make my solution, me pese ubebie o Bible. Me pese ubebie o Bible before I make my solution. Me pese ubebie o Bible. Me pese ubebie o Bible. The kind call Matthew 24. Na me no nko kan bibi o quick. Me pese ubebie o Bible. Me no want some kan ele. Na baby no na Jesus Christ e din kunim bio Bible no meso bio Bible no bio Bible no bio Bible no come Matthew 24 me drew baby a me pa me catch bio Bible no come Matthew 24 me Bible no me wo Matthew 24 Matthew chapter 24 verse 42 o si enti monwen if we say munim da ko a muwa beba na munhunu ye say if you run on nim da suko a owifo beba anka obewen na wa metu ne dan ase amamu ye inti mumsiesie mo ho ensie if we say edon a monwene ho no mu na onipa ba no ebeba me san asi
So one more time. We will Matthew chapter 24, verse number 42. Or say, enti munwe if we say, munim da ko a mura beba. 43 and say na mumunu ye say, if you ranunim the sukra or before beba anka obere na wama wametu ne dan ase ama amamu. Ye nti Monsiesie mo ho ensie efri se edon a monwene ho numu na onipa ba no re eba. Hallelujah. And I no pay na me find my Bible and I was thinking about the things that is going on. And yema ekoso from a month for people are preaching this week in Pomudi, a month for preaching ankasa. People are preaching. Now, the Mihu say things is going on. Now, Onyankopon say ye na ye mom pai. If you say ye nim the sukura, you rano obeba. Now, if you renim say anka okronfo beba ne so anka owen na okronfo me bu ne pono amamrem. You and I have no idea when the day that Jesus Christ is coming on this earth. But he gave us signs, or my signs. Me beba we be see, or my be sorry, or my so ahini be sorry, ahini so a company asase wo so ye be dada nipa bebre okay kan sim bebre echere. So what you say? Aha. Bibia Yesu kan bia nso. Esi sabra me no kase. Now, baby, you do your injury time. No, Satan who said, so when you come on, you will focus on Christ. Nti was so far quite biaso. No what shini pa jene. Ekugu wiase. Now the dada o. Said they won't get prepared. So what you say? As I said, you won't nam kwem na woko baby. No be a shiamo de kasa. Obetumi de kasa shawa ma wura fita ma wosa woko baby a woko no na osan ba. Nti nipa sa na se wo fiti no wo ba ye dwane no ye nyina ho. Because wunye de waso no ma no se wom. Wo be mo waste time ama de no de wo se ka wo ye no untumi nyenwie. So what you say? Wo se ye nwie na ye nim da yura no obeba. Ne fiura nim de sukura nka kronfo beba ne so a anka wo wen na wo ma me bu ne pono amamram. Jesus Christ so obeba ne said you will for ba. So what you say? Omo ye koko ye hu ya ne se wo ba. Na lucky aya ne say he give us signs the things that will go on before his coming. Wasibre ne bekwa wie ye nipa bedo ani gidi ase Onyankopon sem nipa sum be ye on de. Minim se Ghana for man in preaching, sir. I have no clue. They can preach. They were pastors and evangelists. Most of them are prophets. Because we to me can say, "Who was me see? Small kind of may say a metro cafe." Hey, they were powerful. Nyakomo. I looked at some people that they call themselves Christians. Now, shen some free nipa be no ba. A Bible say a simbi be free nipa wano atofom obi bu hu atay. Na me busa me say, my sisters, do they forget? Do they forget this word? Me sisters asante for nim so onyame say am kasa. You be pay free mamba. He will judge us based on that. Do we know? I was shocked last week and this weekend. The way people are preaching. Abraham Moshe abetna TV show. Blaspheming the name of Jesus Christ. Nobody do crusade about it.
Nobody take it as a workup. But when somebody say on his TV, say something, and then it becomes workup. People are defending their tribes. Unbelievable. Now me feel say can we be defending Jesus? Yes. Now me feel say can we be kasa and defending Christ? As soon as they start talking, you see the rating is going high. 20K, 40K, 60K with rubbish. A lot of people are watching them, but the things that they were saying, and the things that coming from their mouth is taking them to hell straight. But Sunday, we are all wearing our clothes and go to church. Mi busakoshi. Mi asantini. Mi fresyon kontansi. Mi tumaka se piyanse ne kontansi nina. Eye mi krum. But baby a me de me sesi mi bo pa. Eye piyanse. But kruni mi enu e hona mi free. Esyon kontansi ene piyanse mi krum ni ho. Mi busami ni yanuma santifo. So oba besia e hye dwaye e de ntoma kata ho ne wo dware na bodani e be yi ntoma ne kwa mi busami nua santini se wo betu mirika de wadagya di bodani na chi ana mi busmo sam so wo dware o mi nua ba wo fe mi nua be ma wo gina so wo bosie. So what say Jaye Jared and Tumakata who Jare? You are there just so. Eh, Jare. Now, but then this some 7 previous. Ebe you won't Toma. And the 2 America, me busta question say. Mini Obama. Ube to me can do what danger. And then the chico John Toma. I was shocked. And I see we have few Christians. Your Christopher Kakrebi. Say Jesus Christ and Chana no so. Onya hunambiampa sani okano. Cause wabebano. No be akodi ni fufu ami yake kansam. Na mo agene ene mo focus. Mo mind nyina wo ho. Na mo refisa papa no se wabeba so wufo. Na mo refi. Na mo refi mo bibri. Some of the comments, I cry. Nini say, I don't condone whatever people are doing. I don't support whatever people are saying. But being a Christian, we don't follow the multitude. It's wrong. I thought you guys would defend Christ Jesus. That's what I thought. I thought my brothers and sisters will stand in no matter what, even if they will shed their blood, to stand in for Christ Jesus. That's what I thought. We are dealing with somebody who doesn't show us the day or the hour that he will appear. So our focus has to be on him alone, nobody else. But when I see my brothers and sisters, most of them, they were moved by flesh. They neglect the Spirit of God. And some of them are speaking anyhow. Why? Because somebody says something wrong. So last week, 3 weeks, and I used to Christo Pia, kono be shock. Now, woe unto people who do videos insulting and have 60K, 100K. Woe unto those people. So when to me for one week, any Jesus Christ who dance here. Now the one who can say me diatam. Then the padudu and to say who do my. So one finishes said you will be in trouble.
wish to say you will use your platform to tell someone, say, yes, Christo ba. So get your house in order before it's too late. Let me feel say sana mo be ye no. We have no idea. So we have to be wise. We have to be smart. We have to get our house in order before it's too late. Who cares about who cares? At the end, some young can Jesus Christ so. At the end, some any young can watch and corner so maybe something young Christopher. At the end, any family Jesus Christ. You didn't enter them. Can somebody be a good so? Makwabra ninja ne no ntesi o wada ma de ache. Echigu nanim. Wo wie ya no say asenia no so, wo se eja fa cha wo, no nim de wo ye. Ana ye say, ye di papa na chi o, we are going to imitate him. Is it the way we imitate Christ? Is it how we supposed to imitate Jesus? And can shirano some could be come some no can somebody be a guso and can shirano. Was in shirano was so young, no can somebody be a and the gumuso and can shirano. So we didn't want man shirana and yeduma. Adiwe, I'm making classes here, Miss Rupa. I think about it day and night. Wasn't the moon? Now, when them does you crow run over Baba. Now, if you run any Tama, I'll crow for a banaswa. Can one know? Can I do 2 o'clock or not? The devil is working around the clock. He's trying to snatch all your mind, all your soul, everything to put it in this world. And we enjoy it. We are so sensitive. When cook flesh na me come chiro. We see ambonye. Obi edi asante fo atem, odi Kristo fo atem. Osu ye Kristo ni, no obi edi asante fo atem. Obi edi asante fo atem na which they concern you. Did the person insult Christians? Na me fi se wo nya santini bium. Na me fi se wo ye Kristo ni. Na me fi se wo ye Kristo ni wo nya santini. Anka kontene ne ho. Anka ko wana wo se awurade adwuma nka ko ho. No more kasa bloggers ibi. Etimika. I'm a Bible na mabano. Mu yesu na makofa na bano. Ehimfo ne suye. Eko wonto kwa diatam. Mibusa. Ehimfo ne worry ye. Etiti wo ho. Ehimfo. Ehimfo ne say so make sure wo mu kafi a rough. Ehimfo ne cancer. Question. Monte and Uncle Fodi is what a Monte on. Or Coto de Nemoje. Monte social media. And the Jesus Christo day and night. Monte. Monte social media, the dear Christo for him to from. I know the Monte. Eme ya papa. Na me fi see a dosso say isha. Na me fi say Christopher dosso. No wonder. O se you no see me
ni mum di oyu eje Nyankopon apedie onyame nya na pedie ne so obi betena se di obi atemase ne nkwase wo onyame nya na pedie no onyame nya na pedie ne so obi be ko ma wiase o nya na pedie no mi shama yibi utumi bi na no sei mi na mi yem kwasa hyehye obi timi se kwase ya beka se ye de kobonyum ye de kobonyum obi timi se kwase o e beka se ye de kobonyum enyum na de mi ti wonum na mi hu se mi ho ayefi na obi ka chem se mi ho ayefi nya no ansa me se yo mate we give them platform. We put our focus on them. We neglect Jesus and worry about what people are saying. Papa na wudi na china nti wudi na china wo say de say woni ahoto sa papa no kwa wan fa de ize na wo se akwa nsi ni wura akwa se wura wo se akwa wo nsi ni wura na kwensi ni ura wo hawo ni se me bu se yakum mu bia na ye ne mu bia gina monte so te se de yakum nkofo nkramofu krum no ye twetwa bi no te so mu ni na Christ no me bu se ni no masante fo se ye ni bia be gina bedwam achaniti ana me bu se ni no Christopher we didn't see anything yet. Worse is coming. Worse is on the way coming. And when I was watching the home, you be too Christopher Susa, and one would dinner was our show. You will be a summer walk sad that just in Gosia. Bitini baby ye na de no ko fa ho age no me ni akoji wonyame wo wo so obi bo wasuma da ne ba koma no eno ya mon tisa we de na wo so obi bo wasum we da ne we ma no eno wa mon te won mi nuanum bi mon te won na me kasi ye be defend Christ na because ye be fast asem we na ye gire mo ba Kristo na because ye be use to start asem we ama obi ehu sam ba ye Kristo for ba we dey test no ya failing ya ntumi anyina we fail test no ya failure ya ntumi anyina. We feel the pain. We fail. Obabia wobi wano. Asemi ho. Adi atem. Asen kwasi aka ho. Kokoto dwani. Say heaven na upa kodia. Go on your knees. Go on your knees. Jesus Christ on fa boni tua boni so on yesa on tesa. Obi ye na on ye bi tuaka on yesa. Ye kan somebody bi egu no so ye din yes oni ano ye de kasa. Na so ushia no mewa. One thing at the Pentecost of one. O see ye bese no. Say Yesu Christo nyame ba no ba. Ye ni no bese. Ye bese no. Say Yesu Christo nyame ba no ba. Ye ni no bese. Mi busa o. Udi Yesu bese. No wa ye hu fi sa no. Udi Yesu bese.
No be asema wa kan theater de fite shaw wa ma niema keka mu yi wa no asem so woni Yesu Kristo besa ko bi kan bi ko bi bo wasuma ka beta ne fama no ye ko asoria etu ati se wa santemem na mi busa se mu Kristo for yes. Where are they? Nsebi se mumpa aha minya 2K minya bi minya 2K at the same time because nipa pu awurade asem akwansi wura saa ne yedi ye Yesu nyame asem kroje no kore they hate it. They don't like it. See, they won't listen. And in your do sunti, no ma cansam bonnet, amunya medimacujina at the mujum. And then the potato will be poem about my fanti, and a baby a man away. I tell you, Miasamo, I can't some bonia senquasia. No make you when you want to, no macujima coshia. No. Bible so ditfo wo boni e beba na ode ne ho hinta entete kwafo de da me abri nyina wo mbefa mo anya so twe mi ye ditfo onyame wo ma me mframa ho me ne nkwa wo ma de pa che me no mi nyima no nya de ensem fata wo nani so esanse me nkwa ekura wurade ensem wo mo mu di atam kan nsem yi me ka me kire wo se wo mu dodo na December ye ebe entu bi bebre nto nso munya nhuni bebre wo mumfa wo mani kosua e wo December bebre ntime fa wo mani kosua wo 2020 they won't see it but wo munya nhuni enye ho aduma so wo mu a ko mu di ahopopo isuo ebe ye wo nkwaje e ho aduma. People are dying day and night. You ask yourself, where are they going? Jesus Christ is on the way coming. And people forget. And they're cheering about the things that it won't give them life. No, nyamiamba. Osi ekuya. Osi Yesu. Osi brawaya dear pa. Betra men send faso. Aya dear, cause of Beduko be di asante fuata mi wuki kem wajere chira woman. Kebi chira no pa mani who say yes. Hey, who can ya kachenta wubek chira ne kafia? Who can ya kachenta who be body naked wabonte? Mo, Benjamin send fasu. My Jesus that I know, he will never do such things. No. He won't do it. He would never do. It is so be easy. I am no be woo. No poor baby dear son. Who didn't she want the best sow? And you be brave. Me say this month, this week, yo last July, you couldn't hear you. Hey, you probably brave for the or my follow. No, rather to so no fees of be Jim Mama. No, rather fees of be used to platform no more can want some party nipa. Abu nipa coco, say Erin Joe, or could tell it catch you the blue beer, said you mati. No, rather fees as Anna Mobe Mumubi. No, rather them some more betrasio, as sim quasia. No, ni. And the social media ya baby come it say. Sa social media to be break jim straight. Social media buy e be yin do ne fra dom na say straight. But we don't see it. Me nem so wunya hu mani asentim so wunya hu say my serious. Social media yo e be yi be break fra dom na say.
be kojim, but they didn't see it yet. I didn't see it. I didn't feel so bestowed by whom Amma Abayra Marcasi. I didn't see it. You can be see and you who Christo me. Can be a sino. And you who say, oh, we know dear, or we are Christopher. But say you can't even make some power. But the more what dear you won't conquer. What dear Juma, a conquajimuno, ya pron. We fail. We fail. As we buy a commitment, so camera be chancy. Come can't sempa. But me home. Me home. Me sorry, I make a just to me busa or hino. Sunday, they were going to church, including Omo saying Kwasia. They were going to pray. They forget this word. They have no idea the day or the hour that the man will appear. Can you put him no to be an hour? Now we see you. Now to tell me because who him don't cry. Papa ne be pin any munyamu. So where did they be? The same people who go to church on Sunday ready yaba ye shirawo ansafu ye wo ebi bede da from ebi besu ebi de omo garment koda from flat esu apeja omo nsa ye worship apeja omo nsa nso sankofo ye na betena ha esen kwase ate se ye de bonyo ni nyina ne se amanfo sha cd yesu atame no omo anti o ni nyina ne se ye di na tem e wo trouble kora wo film entwaye enti wo so to ne boss mu defend himself nipa no ba obedi de Christopher atem see ye Christopher anameboa oso bi be ya abode foforo ne madada ne nyina atwa manameboa we are Christians nti so bi ba no keka ne nsama ye Christopher nti no ye nhwemo. So what you say? Because of the year corn found and my danko. Tinipana kana sama, ebia watcher na drink, or call the baby, no money call the baby. So what you say? Hey, by you could you know, and preachy. No. Shiminian ma Christophobia, ne casacasa bicra, Miss E. Bra, sister, we had mama why? So we had mama or Cassiana. Kawano Kranko. Can you won't go there? Nipana Kanasama, Sakoba was Samaniano Choa. You the effing gong. Have a mima come uncle be that. And not the Nakamas Majine. I know because I know dear, men tia say. Tia no dear come ye pa. Can you some ketwa? But wait dear, O'Brien or Ancanisa. A month for Sanke can so can be. Ni a fun welcome. Ni be a fun, no money ready with good terms. But some winty, it be a fun because we be from Kuma, young Funya. Ti be a fun. Amanta defeated and kesha woman nke kayambam kucha bede da o ukoya na obai we me say persecution ayeba be fam before answer Jesus Christ abano we will fail most of us because do ye emu ishra nimpo ne etiku makodui ne se so bibra dia me hu be nipa ne bibegina
ahokyere daba the here daba asamba most of us will deny Christ. Obi aka asem wo yo e na wo se nkwase na eduru ba bi yesi deny Yesu Kristo nyesa ye ba bi ku a mi bu se kwhye eno no se kai gina wo so se tua igina wo so sa wo ba ne kutawa ya tap ya di akola ne ye na budiam pai ama akola na tete ese deny Kristo. Mi bu se papa na kan asem no oba obi fia besesa na duane ko nso Bible na ka che se no one year you cannot buy or sell nti komu be de wo ne wo ma okay eno no physical unipa bia no wo bete ya nti se ho no edru sa kam na mi busa wo deny Yesu dada why ye dada na ate wo cause we po when timi enya botre akasa sinkosia chese nsima waka no na de ye me ye ne se asebia so afiri wano aba no ukugina timu dwane makoyi wano ukoyi wano me kamichira mami no chwa ene de chese wo ba se wo ba be defend so fia dia wo de ye pa me ba se me be defend Kristo because me hwe dia wo ye no na me support wa e de wo be kodjem ti o se me chiwa gene kire wo se no dia wo ye no ye master no o mpesa busa wo se Yesu no obi ka bibi kire na nkase na obe handle na fa se Yesu no obi di na tema nkase na obe handle case no mi busa nam se nipa sum ye on denti social media ba ne nipa dodo aba wo mafanti they are not afraid to sin no manya ni monyam woni panim but no manya asoche ewe awrade anim they are not afraid udifo eli ne ka kire ne ma oso nipa bi bone ye ni obi e ma ne betena se ka wo ntam asem na nipa bi ye onyankopon bone why ne be ba bigire ba ka bia ma social media is na me da fom twetwetwe na me sere me si ayi awrade wo ma no so wo pie sesi e ba yiro nti no seso wo ntwa na no so a wonya honam bia asante fo yidi atama ye kose wan yidi atama ye wi yaba yidi atama ye so sen Christ yidi atama so what ti ye bin si da bi ni so we be can be so what? I don't know. No, and you be what the po. If you can about to Kumasiana, which is a could do what a man for no one chan. Which let me say. Which let me say. If your husband insult you, you won't let it go. O be kire na kafia so what you say can me feel say you be ginemu tisa Abigail to be nice na me feel you be ginemu say Christopher to be nice about this and even go to our knees and pray and say radifaction onim dio oye na sana nke Awrade expected you to do but we didn't. You failing test you. We fail big time. You failing big. When you was all you Jene Yesu Kristo maye to sumi no. Shasi ajere ho ne toto ni mayi. Oso obeba de so before.
obeba so before eno na dwene ho ne hyase get your house in order eno na de ho adwuma eno na prio mu bi nyu nkwaje ntofo eno na ya aggressive eno ya aggressive wo ho ya aggressive wo ho obi de bonne ba unche run for your life obi wankasa okoto see you do be atama no man high five. God bless you, sister. Thank you so much. Bra nyamishra why nyamishra obi so ye me hwe messages ya me hu obi okasa anye bia mesramo kwen e Christopher say na wa mesramo e Christo ni bia o ha bia come on get out now free platform is on tenten Enyubi bie na no bam nsima ya kano busumi mu mpa no July ending nsima ya kano nya komo nya bayira nkolajo die free ya no to fom bia nso asem wo ho me kan fu Yesu Kristo ama nya fe na me be se obi nkwase edi na tem se no nti na abaya what wrong meat eni obi nya akọ yes nothing but the truth me ba se me be page Jesus Christ me ba se me be kanche wo se wo ba okutana katua de bre obi ase de ni nyumate wo se wo ba se wo wifo nti wei okoto si du obi atama engami Frihoko. Uko just you do why you would club him tama. Stay away. Don't say anything. Abraham Moshe fridi Yesu atamibu sa mumu say nesi edesai edesai abo so one na betwe manate mumu say na wasiso Abraham Moshe ka bibia Yesu be kasa defend Christ mumu say so Abraham Moshe meba no okeka ko 2k nsamboni a wokagu papa no so ka fu kire Yesu Kristo eno de mo anya hu bibia nka okoto de ne bodwe obi bie na no ko kan santifo asem say afari munti bi da ti de yemfa nye ebini ana mamia no cho wanti ana wasi asantifo nyina me mabra menka ho because me ye Kristo ni ena so nya kokudru kwa be jama nim di matema obi fum kum kuma ya mfum nya so what you say who can hunti na show sad we flesh Yesu ntumu ntina ya o yasan say Yesu tumu a ka bo so se akwa nsin ni wura bloggers si betra wa enu mu Yesu no ene yesi di Yesu bia bedada ye enu mu nya me obi o ka me se no be so pa Jesus eno ya mo ntibia na enu no ya no mu bi monte mini enu Christopher mu bi mamma di mu ho ya but in catch we can correct our mistakes. Never on this earth, at this dangerous time that we are in. So we be koto to ayam piaki can some will be so more could will defend it. Don't do it. This is not the time. We are living in dangerous time. Don't waste your time for such things. Don't. And so makasa ebe kuko ye chirima so what chirima eyi nitifo
no de no ho bo Christ odem okwa no yare prayer ko heaven o yare prayer ko heaven yesu ba wo be kan cho say asante fo mo megina mo se kwa ne didi motem atini a wadi mu ntimu nyina wo mesere ko heaven o mfa ho the man will be shocktalized nsimu maka bosumu ye no yesu wa ye shock wanyo obi enyina mama no obi ebie na no atim didi obi timi se kwase asase ha lady ba kokra de no ebomi hu onyim oginawo obi na no kwase no ebasa si timi recordo akitimi bibo na obusa ho se sister bibi are okay there? Are you really a Christian? I don't think so. A Christopher was on dinner nipa kakra bi de wa you yes for no dos so mburu 2k no crepa say. And like I said, me do obi atem ni me nipa dodo aba mafa me nye da. She said the Satan ni wi nkofo no they say man no ka say dey won't what's up kakabicha me nyo because me neme ho udi be mantama udi se udi be mantama wadi kunatem udi be mantama wadi Yesu atem udi bo obi anka cha utu wase se be makwase atites wo udi se wa ye hukunu wasa ye Jesus uni mo Unya who said this week, what did he use with them? Unya we the be fear body. Sister, continue the what? You don't know, so be done that year, be no Christos will be not to watch. As a matter of fact, who you know, obesade not to wash why you have done a fickle, who are in Sunday and Fangu baby, and you could go to Kessim. Na chena kugupu sani yeno we insudie osi do not follow the multitude de bia wo se bibi koso a nipa no dodo na gi chi edi echi stay away and na me ka chero every time wo se bibi esi obi agi chi edi echi no be wise me sister can make no go say na Yesu be pio. People will be shocked. I feel not me if you want to buy, you want to take it back, and so we are near. Cause the betcha Still betcha and you be that, especially me and Mutimi. Mamma not tremendous. Young cotton and I want it. Adia enye na wose ko ti se di mri bi mama ji be yes so what you say empempen so ye duru so ti agura be du obi onu waye na nko no nko kaya heaven onu wonko onu so ma kwa ma nko bi san obi atie na djuma nyina ne se wono heaven nya de obekọ baso be hyeso paasa wo be ko bi no wo mpene nti wo betete wakopem se wo be deny Jesus na wo be ye di Awurade mpe na Awurade ache ne ho afiri wo obi na djuma no na wo so wo refiu na wo di wo machi wo so mo nwei ma me san kai wo biom de ho na mi gina wo nipa wo wense no bo ne bra nipa ye de si wo chema ye se dwan na wo ti he no I dey say obi di e bo ne concert no wo jan wen na wo hwen no ko di concert na chi na kromfo obeba na kromfo wia nipa wo hwen se no ne ye tie nipa wo hwen se no na bra bo tie nipa wo hwen wo ya aggressive na
I decide to trust me be funny baby akwa. Obi gina sino ne na wone nako. Ne dan nyina wode nadia bram machira. Ne ni bia bre a wo wen. Say the eto Yesu. Mi busamu. Mumu bi mu amuso mu twa Yesu Kristo no. Say the eto no. Say the eto Yesu. Ana ukotra social media na ukasa ye na didi atam na onyame si mo wa yade. Onye nedwuma sa wo. Yesu Kristo na yesum no onye nedwuma sa. Munye careful. Ni afaya no mfa Yesu ama na nya ye ho anko. Yenye careful. No wa meka se firi mi so kominim wo wanye de etene. Yemi mobo. Yemi mobo papa. Me di won reho. Tika me betena na me aha mo se akwa no sesen. Na me keka nsa me busa wo. Nka nekas ukosu jina tie me pa dia ni nka me nim ni pa ka wo ye. Serious. So me betena na me keka mo se akwa no ha. Ekeka bi ti se nkwasia. Na wo jina so tie me pa. Na me nim ni pa wo ye. Nti na me hu se nkofo ni di atam na wo nya 2k. Na me hu se o tiase wufo na ye mo. Yes, tiase wufo na ye mo. Me say obi December nto no. Odi atempa anso December nto no. Onye nwuni no hu di obeye. No nyame di ni dia ba nkon mu. O few months but onim. Obi year 2020 nto no but onim. Obi mfie do onyame asama no next week ento no but onim. Obi weekend enko betulo but onim. Nso kore we sinkete wo bi platform so ama ya fra na beka ho bi me de wo mo ye fra wo mo ma wo de wo nimba so kwa na ya no mo ye mmobo ni ya fra no ha wo se ebe se ya sister nyame shop pa ni asem ya okay. In fact, pa dia say am nya betwa pa ye be hu akokona wa ye jani. In fact sa afi obi na no me ntwinka. Afi obi mi no tam kakra di ma no. Nipa no te wono na wo ko ni jem no afra no so no de na be lata ho. Sister ya aka wadwene enko. Fire ni enko ye nim sesia. Aha sister fire ai. Yeah, it just the man fire aha. Oh, you know fire. It's running fire ni enko. No, I hear no cancer makesi. By unim se wonya fire wiese woman. Ne boso me kra ka na bi enu mienu. So what you say? Na man for fire. Ye cancer makesi. Na mai sa mo no ya sa. Mumu be mo nem preachio. Na se de musika se pa no mo bie Bible man kanye komo sa o. Ka Yesu be bone se wo soro. Ba wo the Bible to the naso apostle se be kan. John so be den at once. Woman 10 minutes. So one for John 3:16 preach here apostle se e be kan. So see about fire near kwa. They can fire until they break. They can fire. Me say na mama can the opeti no. Oh no. The opet so te the na me beka. Me say sakra waje no so ahini na be. Yesu Kristo so oba so yufo. Nti when oseme nka cho se when me nka ho bi mu nchiro Matthew 24 verse 42 osi enti munwen efri se munim dakoa mu
wura beba ote nti nipa wo wen se no bo ne bra nipa wo wen ye fra no ko bi platform so ma ne ko sese nkwase a nipa wo wen ye di e de say trouble fi motama onyada dija ne bible ho ko keka bi nipa wo wen onyada di be se nkwase a ni tites nipa wo wen se no bo ne bra nipa wo wen se no kasa so way 43 no was munu ye said if you run nim the su cry ba bo cry me kan wi answer no 43 no o say na munu ye said if you run nim the sukwa obifo beba anka obewen na wa metu ni dan ase amam so unim the sukwa yesu beba ka wo twam no bitia wo na so ka wani kura ka wontwa ka wo behwe wani tin no ayiro ho hallelujah 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 count wani ka bayiro ho mushe nyame ni monyam oyo ino mushe sita biawa oyo ino Jesus be so wata de sister ya kasa ho se pacho mini wadu bia oyo ino mushe nyame ni monyam oyo ino mushe nyame ni monyam oyo ino mushe nyame ni monyam oyo ino I'm not trying to see what Jimmy pa oyo ino mushe nyame ni monyam oyo ino mi ntome ni obe so mata di mam se o de mini wadu mushe nyame meni mo na biko to say the mabo dam. Why? Because me rain. Me a list mistake. Satan be family no mum. O si yenti. Munsie mo honsie. Efri se. Don a mo nwene ho no emu na onipa ba no ereba. Ote. Nipa osisi no hunsie se no kasa. Nipa wonsisi no hunsie no. What na social media sem kwase aba tuntas. Eba ho nipa wonsisi no hunsie se no oba ne bra. Nipa wonsisi no hunsie no ofa ho ne wan a odidi ne krom hinatam. Nipa wonsisi no hunsie no wako wi ase. Na me fi se wo besisi wo ho sie. Na me fi se wo di suro ahompopo ebe ye wo kra nkwaje ho aduma. Say da bi o eyalo asoro no kona lo obi tia wona so a wo ne be foro soro ne fom. Say yalo we kura chem say yalo nti we nyina ma me hu ne se Yesu nye nipa no dodo because say ne ba ni bi tu ye so sa oh ye benya kakra bi me se line so yes ye nye no so nipa 100 ne di nanim no wadi ka pega ne nsa aha sister was Medina Kristo when you mean free Medina line to us 500 no be a pega ne nsa wa chiro aha yes o sister was your Medina obi se na sister ne se nye no so se da bi me nye deny cause said the omo me person me drew yes o se okay any I was a come the man on dia na mu ni bi o se mpacho ye ni mu ini anwa enam so ye ni bi o se sister bi kono mu nkodi na obi afre na akua nti waja Yesu okọ o se sister owu anya mi enu ne de ba ko di agro me ntra mi mi twetwa me no ma ha sa o hwe se ye twa sister dikti ewo akire ho we sisi ampo wo de mi busa me wait to me say you don't have tough skin you don't have it say wo kasa kwa say we need tough skin say wo mo yin chele yin fita nuku say wo nya mo bi we need tough skin me wa untumi o komo
do me. Yes, so you cannot buy or sell. I just see a more jinaye. Say, mama so now in Sendifa. Who called you, yes, see a man, you would the other year. Yes, so one ye a jinaye. Now, Beth, you know, mess mum to come in 2 near Badai. 2 copedia and breed the night day. No, kuna jiga no se queer. So when 50 young man conquer ye juma me yes can kia danka. Me too was it me fred jumaba. Now the suit na baby ojana me too. I feel papa de besa near me guabonte. In shoe be bro. I feel ye be chance you. I feel be dear tete. O money su. I feel one be catch us so you nipa bonefo unia badaye. Uko Jesus no unyame no ubone becho because unyame krampo no ompese nipa be di kom osensan nya adwuma ni di nti Jesus ne koya adwuma. They will coach you all this obeye mobo se nti sesiampo no wama unsa so yi what give you up you can fight sesia ene ensam no munya ntibio afi na mo bete de soso de mu duro de eden afi na mo bete bi the first thing you see bet when the school boys we susha who be no need your kwabonte so state you go shia na udru ne nche wase kwa na say na de udru ha ma me mache nti ka menye so no wa ba wani to oh yes so be ma bo an to mi o de be kasa ohonini statue o mbe yi nyankoma de ama statue wi gina hono mu afro kia na say eti udi bia ucha ma hanum ti ma chekra ebobe afena a shocktalize no gina honesty macho because won't be penning some da ti sia isuku boys ya sha dwumasi na ho yira wo sa na wo se nkose ano weje Yesu atoro nipa wo wen se no obo ne bra yesi wen tna ha ekuya sewa enko ba bia uti ye ya no sorry na bas ne bas be ja wo sister ekuya bas no so duru entwen akobam kan nyina fa ko nche ntutu se twen me ha na sto ti ye na be sorry ha obeba na bas ne tu eja nipa bi bri bas ne bi tu eja cause o masum ye o mo de they love to listen to people's whatever they want is they would love to listen to it and worry about it. So what you say? What's the real? Si won't see ti baby a you're getting yourself ready, preparing yourself. Adibi wo mu anya no wo yiya togu. Bisemi kumnya wo mafa mejai. Ahoya wo mafa adwamama wo mafa me ye kromfo me ye trofo me nka me kore me muade me nitra me ntom me ya hantan. You are working on it to make sure so we ujine yie ansa na papa na ba we dia deso eso no we ja na hokokukuru bi dia sa de priso ani asuma rade eniye bi mu danger time we ya yesra ho den na wo ye firi yesi fitiasi bi ma da eba nipa so yetimi de agina osu bi aye me onko de edi watam na ni bi aye wa etale wo de so bi di watama ye de tale ho ni a trouble wachi me mo a nipa na wanya akukudra ye sticker e de be tale wachi di watam na wo ko no bi ehuntie no nti wa fere nso be kwa kotena asole Jesus kuye oku Jesus kuye oku mawodi tumiko minansansun tumiko oh Jesus kuye oku eradie mawodi tumiko minansan tumiko oh Jesus kuye oku no credit no krese ko ne Yesu Kristo ko no krese wa ho de ntumi nko nyansa ntumi nko no credit
beto nyum bi say nanka obi e wade waka no otum nanka wagya ni nyina mu meje ni nyina ama Yesu meje ni nyina mu atmenyem wantumi wonso wa fele wonse wantumi enyi wantumi you fellow miss nesu konkuto dwedi mo take it back whatever you say you do what them did and sorry you go asanteme mu hifo ne kom asantefo mu nyenu na moko na die na Yesu ka kire wo na fa ade ne die asantefo atem na nti wafa no wake up na nti uko tete atache e de asa wo wata de fita wo nyame de ache wo nti Sunday wo na wo Sunday no Sunday wo na wo tuntum no sa no di osu obi bo osu madane fama no woni na Sunday wo tuntum ni aye me ya bibiri nza me ma we no ba ko so me ntimi nkomani ko se wo sengi pe bo ho no ma ye no won kasa mpempen so ye dru ye gina kono nye kono and we have to fight the good fight ye gina kono Satan ni ye day and night or pewa hwe se no sel or pewa mo afri nyame na se no de na ba na butrim na samando abefo akosi or pewa kum before December nti wona na mo na se bibia obi bia obi committee na Yesu be yi de se firi so no nya wo de na ba na butrim na samando abefo asie enu nti wo ani bibrebe yi enuntia nti se wonya nhuni ya me ma wato te se enye bibia nti o na Satan eye jejeje wa bonten no ni nyina ne se wo pese we focus ifre ready so na wo commit na ready yi ne se firi so na wo de na ba ne bibu tim na samando be fa akosi enuntia Yesu wo ba wo ampoto nyum bi wo se sorry bo kokko se Yesu bo sorry kan sempa na wada cho a o minia ebrebe mu na wada yi ebrebe mu na wudi atam yi ebrebe mu na wonsisi wonsie ebrebe mu ano chwa me pe ndodo aba me nchen ka bloggers no mo kwade se nanse ya no mo ba yedi yisi mo cho wo mo de se nanse ya no ko mo ba kan chwa kama ye djuma na mama ye fe no mama me mo piafo misi we dis ko mu school girls de bia onyankopon fa pabene ade bia mu anipa ya enya no onyame yi pabene owom no de na ye na djuma enunti ofre so a ode obey no po na so no ye pabene ye ka wo mo persecute Christians na so di mutintimai a wo ye pabene na nye komo enti Yesu Kristo odi kan tache wo man ko mbeye bad so what you say nti guess no mu yedidi no onyame nke be ya chan wo mo but onyame de ne nsaka wo man ka wo bituma ya de na man na ye too much no de ne nsaka wo mo ti urade mu say so ye pabene ne boys na wo kan ho so de ne nsaka wo mo a adwuma wo ntumi nye ne ye e wo so yi chief crusader no wo leader no ti de gesi yi oh ano to aka mbobom nsem ba wonyame di obetuma ye bad no yi be sinche na ka school girls wo mo ankanye urade aka wo mo kra ko mo nka ho sao bibiri wo betra se no wabo hanya nso woni hwi ntati abakora woni bi entomago a akoko moja kora agusu kora woni bi nso baba be boba bata hanya akansem bia bi na manfo ye ho ma so what you say
Guess you bit Mr. T camera. The omo ya near did them, omo du man no more your home ma. So I see me from Muba Kukran Conquajim. And so some of my people they love it. Sundays do not for calculator now for Munchi Mua. Now we say Musa in a cross on the Musa in a TV. Nti wana moda da ni. Odu obi enyuma be fagem. Ejem. Ti sa wonya dade a, ija no nuru ho kura na wahase na wo hye. Nti dane free paper na be ye dade. Ye du fagem a wagina. Ay. The Bible no call Revelation chapter 19 verse 11. Osena mi hunu sa osoro ebue na hwe. Oponko fitaa bi nie na de ote ne so no ofre no osi ade yo ne onokwafo na obu aten na watu sa tenani mu na nani te se oja frama na ahimotrepi bobo niti na watwere ni din bia obiara nim je ononko na ohye atade bia ode abo mojam na ni din de onyankopon asem. Jesus Christ, he's coming back. Na nikosua no eja frama. Nipa boni wo modi nti, oso wonfa ni we bia fita tuntumhye mfimfi no wonfa bi ma. Otutu na ni nato because of nipa mumuyofo, nipa bonefo awudifo. Nipa bonefo a yeye mumuyo de enti ena wo ba. Asantefo yesi ni brea yesi ni ambreko ifra kobne. Ono de wo se wono de ne de wonfa sudi ne be hye. Wa hye ne tenkon wo mojam. Oso wode natade no wode abo mojam nipa de boyefo nti. No wa chiri di bia obi anim ene wonyankopon asem yekuta mi. Ti so ba na asem ni nti mu a you dead meat. Wo ba na Ibrahim she na ti mu a you be in trouble. Wo ba na blogesi ene ti mu a you be in trouble. Because what man is so goma bi o ba ni sa we na de o ba ni se jata wo bondam ne ba wo ba onye sympathy ma obi a nane nkwaje bre enani adom bre enana wo konkutu gyanim kase papa humi mo boa obetie wo ne na sa wo chai na wo di nkofu echi ma de bayi ne ba ni ye ndam no ne na bofo sane firi soro ene na ponko ene wo soro bofo nyina sane so mo ba me kam kire o se dam hu bebi a wo begina timinowa kamaye nitifo na mapede meye na mahwehwe na sam e de atena me mu obi to nwom o se se wo fa na sam na se wo nante wo na samua se obra ni buyadi na wani da so asan obeyo eradi beya manesi uye o se wo fa na sam na se wo nante wo na samua se obra ni buyadi na wani da so asan obeyo eradi beya manesi uye o se fa na sam na nante asem ni mu. So what for you asem na nante asem ni mu anka wo waste your time or blog eso. Can you won't waste your time? Can you won't waste your time for nonsense? Can you see you waste you? Can you see you waste you?
Me come chira. Say ye mani pra Yesu Christo di be sane asase so ne de obeyi nipa. Sabre me no ka say abofo no mo gina asase ne ntwe man so. Obofo ba ko pe ye ka so sane mna asase so. Asase we nya ba bi amfa ne nan koransi. Odi so odi ne nan ba ko si pu. No odi ne nan ba ko si asase so. Nya kom. Abofo ya let south, west, north, east. Assassin and 41 so, or my alert, or more change to Toronto, no more than for me more day. Aber who I want if we Jennifer. I want the boy first with Jennifer. Sabrim no bo brassan. Sabrim or more change the papa make us go. Mukulum from him. What would it be both for assassin? Abi chini panim yinu. Na obo brasa. No what devote to self. I'm a bloggers. And no more. Omaje lances sa ididi ni pattern. Imu mema. Ni yesani pornography. Christopher. Hey, mo we fear so naked pictures. Na de dabonte na mema ye ni age. Who send you about picture? It said the oba naked picture. It said the war weary. No one sending the naked picture. Because everywhere you go is the same. Is the same. Difference be the same kojo. Ntunya kukudro sending will be naked pictures. To will be so some in previous one you not see and your wow you don't know what you need the kosan. And no one uncofonia G ubishia brane. O bota no na mo ase krachi ni tire wu basa unya kukudru o wayiro nso unya kukudru senne oba naked picture de kotre betina se beke kansam e bitire wu ujire ho antiase wo be konso no mu tire wu te se no mo ye the platform na so ma mu tie no no wonder osibre ni be kwa wiye nipa so be yonde ombedo ani gide asen onyankopon asem ibia ne yuni nseme film anu bai ka wosi nya nipa mpempem but they won't listen ni nyina ne say nyawa o mefa dodo o be fa kakra bi nyawa o enyawa ye wo yetiase wo ye Satan fa no mum dada nti wo ye fre wani esi waso asam wo beti so wonte nti wo sa na wo beto ya wo be di atem no watwam nti wo no ye de ahoma so kote so udwan yi kokunu unim hwe. Who probably do was soon next week, but you don't see it. You are going to die like nobody's business, but you don't see it. Ntu bo bra nam se wonye hu de ba uso ntino. Wo bo bra se de ope. December nto wonye hu ni ntu bo bra se de ope. After 2020 ento ba bo bra se de ope. One day I'm telling you, God will shocktalize so-called bloggers. Oh, obe bomba kubima. A man for beka dem. Me come channel. Because they were stealing the ears of God's children. Me catch up some sakra for from. Onyame ojewa masuem. Say yasun garbage ayi mu ma o. Afemi hu se mi yi niema. Me niema it was so disgusting. Na me ntimi kwan from anywhere. Nasty things. And niema fi pacha tantantri na me yi fi masum. Me tesa me ntinwie da. Me de me nsem bre masum me tesa niema no gu fam sa. Send niema funa fi abawura because unyame anyi sa niema na wakasa mente. Ati said it will be baller. Ya bo bibi chemku baller adi yifi. Na yedi Sophie ne pika sama osate. Sana na masum. Me ti ade na sa me wieda. Me de me se wema na me ti said yes. Wo ti bibi efi atechem. Me ti fi masum sa. Me ti ku fam sa me wieda. Me ti. Masumo. Me kamichira.
gu wasum silly. A silly with garbage. To be papa see young clean sunuma. Boa. So we two in your mere sampadia, Juma. Brother, sister, you lie. Me come each other. Na before so papa be makasa make it me so cross the sun. On se you see catch Isaiah. O se Isaiah me di oja kan wano. Insuro nipa ampa onya me di jaka me ketre me. Come into me pa mun kanya me asamo. Uwie na masui. Ono ama me de mensa. Titi ni me funu. Me se me tesa ami nieda. Ifri masum. Maso nyakom katsema me ti me nam fi se ampa nam fi se me katsema no ampa ese me suma hese wo ho a odija eto o cleanse katrema no because me dia kansem funu wa bonten me dia kansem fi e wa bonten ti wo so wo dane no maso me dia tiensem hunu ti wo so nya me yin ne mafi efiri masunum ansa na obi na no kasa akom ti nya wo wasune silly with garbage katama ne nye wandi no skills ayesoma koso wode ne saka so ne ni fira sana ye reality ne ni fira mpa but wode ne saka no ma ne bai ampa so o man di nani ono ankasa witnesses ampa o ye blind nani ne ifra ye no kasa kwa no ne ase wo no mo mpa ye man na mpa o spiritually ne nani ifra sa ampa ti wode ne saka no man ne ba reality no won so witness bi se nani na fra ampa ti nani na ifra wo wi ase no eno na o man ne ba physical e man ne hu sa ampa nani ifra ti wo se skills wo nani so skills ne no wo nani so no e prugu yi se skills e wo wani so ampura mu a oboada e prugu yi ansa na wo hu se na me kwadi na me yi ti skills ne wo wani so ampura oboa bloggers wo no man be hwe abom omo kohye na anso wakohye bi waso wo de be ma wo mo kwa wo katsema no yem fa jan kanso ntu obi kasa frɛ be fire you will go there and fire. Yes, because katsema no nya ntu you go there and fire. Saki yedi jaka katsema na ka you won't do it. Kono kwa usuru so be frɛ osabra so. Can you even waste your time and stay there? It should be a midru ha me sha de me sua de me sua de me sha me se wrede mu mamobo me hye se di nipa no time wo de atena so ene nsema all kan ba kokora mfa ne nkonkwaje mu a I pity for them. He wo nyame abasa me se masum afi me te me ni physical na it disgust me. Me tsenia matinyan my to say I don't even want to be na udidi masum me dai me tsesa enya me funu fi masum me tit na say na masum ketwa na nya me gum no nya me gum no ti waso ne si no tuturubent no bom kranti no you be preacher means you are tender because as soon as you occupy a seat complete when intimi who are there da na ketrama no so intimi kan de papa bompa isri ready so pa de chow on sesa ketrama no yo dia kan bususem no yo dia kan sema de ko jim no on sesa no wani no skills no onyim free so waso no enima bi ablok no nyame won tetin free mu ma nyesa nasem no woni saso se pa hu de eko waso tie pa so nte wanu no kasa so nim de oka wasema obeka emmo hu di be free wanu
ban suro bia mam misre wrade so hu ne mabmobo ewiye brim. We are living in the last days. Jesus Christ is coming back again. O ban sa winade o me shata di fita menante me yet say one ma obi a moje tunu me sonata di ma ni moja ncha no one man me kanche bubu afo se sore one man me kan tabita kum obenyane ewufuo no obi tchie nipa mumuyofo bone soka eninti no woba obi diakon wo ba no se wo be kontokwa wo ba kodie obi diakon woni kuro ni mani munyamfo wo mogya ne ho kuro ni mani mu asikafo ewudifo ejamamofo akromfo abeidom esumotumfo ewiemotumfo abosom ono mbidi ono mbeko ahye obi difitiwo mutino ba hwehwe waje nkwate na wokra ba mi ikamfo Yesu ama na nasamba ko de bia me se Bible no mu yifiri ho a wa hwe me gya nyamso John 14 me pesa kotishi no wose mama kuma ntutu munyi wonyankopon ni me so Jesus Christ munyi mini na tena pie pi e wo meja fie kente sanka me nkasa me kono makosiesie baabi amamo na me kono me kosiesie baabi a me wono me sama ba na mabe fa makobi ara me nkyɛn sao no wakana bosse kakrakente se wosi obi didi matemti bosse kakrakente sa wo bedwen wo de wani beto bosse no so adwen a che awade so obebati so wifo adwen se de be ya wonye foolish virgin wosi obi yabe obi aka ye ho asem obi sise no one waste time aso camera so akan sema fa nipa nkonkwaje mu a wosakobu yikubu ho aten obi a waye sa video ni bibia me nada go and delete it ku yifiri ho ni ku bi Psalm 51 ku twadwajo because wo ye obi etse de wawe ne nam obi fom kuma yemfo ye ni ate se mo pese mo prove sampa ndie ye keka no nim ye ni ate ye di nim nyansa ene obi fom kuma yemfo mu nya ye hyedaye dware no bi be yiye ntoma boda ni be yiye ntoma yemfa ye dagya ni na chi mu bi ehu ye dagya so. We stay cool, we stay focused. That's what we do. That's what we do. We imitate Christ. Echi Yesu Kristo de ne kwa himfi ko gina himfo anim. Etoto no, the man didn't open his mouth. They scream, crucify him. Barnabas ni gina ho yi kromfo dwamanfo fa mawo nwuram ye niemfunu ni nipa da sania Yesu Kristo be sa wo mama yare ebe tie nifrafo ani san kwatafo yare wo ba ye wamfo bi yire da ni ya bodwa ni nipa to wo se fa Barnabas maye Yesu Kristo de na waye wo se wo ye onyankopon munku no wo se wo ye onyankopon ba no obi ka se wo ye nyame ba ye nsu yiku no wo se crucify him why na mi nyai no wan yinku no wasi fa Barnabas maye Yesu amina no nkase me pamocho ewia no mama me kwana me nkasa me sramo mumu wan ma ba de fie abe wia de amosi yenkume wankasa Barnabas ye notorious arm robber wo ye ne mfunu wo ye wudini kromfo wo makro mu kra wo munya sumdue nso nam se nipa epe bone ye soso bone so ni ye de papa ekoto amana mu nti esi yenkum Yesu Kristo yenkuno ni nya Barnabas wudini no saa na abasese ye persecute atenefo ni ama adese adeboyefo akonya so omontena so sanity. They neglect us. They refuse to listen to. Now, when we yo, me
me dey say medjuma. Uti went you, I will get paid when Jesus comes. Timidi me baby deliver message ni sana na say man ye di osoma me na djuma wie. Nti uti went you, me dey me wie medjuma. Nipa pebone. E say ye tu no kure frade so. Ni e di kontompa bi di ade. Ni e nam no ho ni ye tu ni hile. Ni ye sanemrane. Ni ye di Yesu Kristo nyame ba no ho few. Sanaye. Tu bi be kokotena se no aka. Mo so mu Yesu no te se no di Yesu atemo se. Munya ne se we de nya yi bia. Ah so no na kase ma ni nyina mu fifi. Nso no di di na temo dia na ye wake up. Ono die obi di na tema na da ne wake up. If you rent to akremu betu. Yesu die yefa mani nkonti imprepra no on die onye nipa. So what you say? So papa ya senua. Na kokumu woso cha de fro people. Mama mi nsuo no yakofa bonweno na de ma papa ya. Ya bona senua ma fra wudifo ne akromfo. Wa bra won ubi kaprem finto e ma ne mfa ne sakora nso muda. Sana ye. Wo ye papa no ye mpe wose. Me betina ha na me kan sama kase di atem sen kwase ka hayam ka wo share video na che ka wo de akoma nkofo so mun tv ka wo be flow bi ne di ma me no twa nya yizi ekue bra o sa hwe ne di jadam mu meti so what you say by hwehwa waje nkona kra be me Obusumi dodo eni umfi dodo abidu asase so wo Yesu Kristo ne nsem se china na obi wu a unim nti ye nitefo ne hwehwa waje nkona okra be me obi December entum nso onim be kan fu Yesu ama wate jinidi obeye wonsa kyerani Yesu Kristo obebe biem onye trofo so what you say de nkofo ka no na brofo bi na de Bible by no oye nyankopon asem obi hye nipa mu ma ye wo obesan ba biem oba de sa awena de o mane so ogwama papa ni su ohwe nipa dodo antikibiti mo bona sam hu dawuro ama nipa sesan o mu de kansim huna o dwere ho antiase obi ubeko ne Facebook efia Schwarzenegger ne mankwa na ye homa wabre efia Schwarzenegger wo mankwa so what you say woni de wudi na temo na wo so wo ye fun sesa na mo ka no obi edi na tembi no mo fa na wake up na wo so onyame se na wo so hu o sai no onyame hu. Thank you. Yes, will be the Mame Ngege Osahwan. O platform on preaching. John 3:16. No more home ma. No mudin kof watem. Na mibusa wo wa kotena wa utie no so e. Anye bia sankofo wo mukuta nkon ma wo muturu nipa din wo. Mibusa mo. Mame no toa. Na de ye wo yese amanfo ti na da bi o ye me yese nipa kuwo yes enne ye me ya ese di oto bobo kotre ne ho nya hi se di ugina nche ye wani gine eye me ye o se nipa bibiri di na chi na obi kura nim se December ikura beto no onim se na wo chi kura be kwa wi ya beto no onim na o mu go na wo mo hyeboni se boni nyeye ye hyeboni nsem de sa eye me ye o se nipa bibiri eko sayim enne ye me ya because we betena ho no wa mie John 3:16 so what you say Bible no call Galatians 5:19 Galatians 5:19
You buy one called Galatians 5:19. I mean, children, the Mukuti or the Abayam. The American Galatians chapter 5, verse number 19. Or say, na up or say, na hunam munuma no daddy, pefe, any ejamamo, a fin, a hohue, a bosom sem, a duto, or time, a kayo, a hoya, a buffo, a pre, kunsum, mpapemu, ni time, a sabro, agoboni ne de tete sa yeinu ho bo ose beba ifa na medu ose ni tan nsabro agoboni ne de tete sa yeinu ho na merebo mo kokko sede me bom koko kane no se wona wo yesa eniuma yi nyina rinya onyankopon na henie no nsoma mukoti ni netani abufuo ni apre ye kunsu ni ahoya ni abufuo enim na ade no nyame kasa sa niema we nyina nipa ya wonya nyankopon henie na obi asete platform no mokotena wo tie sa niema ema munya nyankopon henie Kusa. What preach John 3:16? Uko yewa ma Yesu so ana. Na nipa mugusu no mu se ne kwa sori. Ana ye nkramofo nkwa. Abusumsumfo nkwa mewa. Muje yo no so ahini na ben. See what the home mabane 22 tia ose na home mabano ne odo enigye asomdwe abudwechare ayemye gidie ojo enidaho na wase enidaho emre biara eni ho a etia yeinum na ahanum kwa na yimi hunu wose na wona woye Kristo Yesu dia no wabo honam ne nsasode ne nakono asenuam so wabo honam no nakono ene ne nsasode asenuam a ka koto so bi du bi atama ka nyira ho na nkampese wakoma na mo piafo so you call yourself Christian Ibi to nyumu wa sorry. Ibi ye dicknesses. Ibi ya suffer. They support all these people. Saboni ye. But you be better Yesu dini they hit that person. Woe unto people like that. Ti Yesu ba de mabobo si ohun bi omu. Sa sumdwe wo wafa ka ko no bi edi obi atama ntokwasia ka nko kan bi saka wojo wo wafa ka obi hwi se ni da wo wafa ka obi hu be bia obi tutu na mo ene obi a wo de waso ebe ma no so what you say cause wo koya nipa no di atam kan sama kase na wo kan bi wo ko hwe bi no ko tena ho kan bi no kire se one ne ya adwene say one ne yadwe inye nipa dodo o manya ba o mafa ne yam hwehwe me ma akra ebi wu a wo nim Yesu o mo na me yam hwehwe me ma wo so what you say me ma bra say wo mo mi di cause wo bo mi di nipa bi say nyo bia na agimi o ti ase nti wo de koma na kra wo no hu a obobo me Galloway because wo mo mi di onya bo mi di pe obi baba be who is mamia no to obaso a obete sakra wadwen nti ebema na sakra nti sa no omomidin ye peja Yesu Kristo nso ye ba mo platform so a omo videos na ye homa me bo omo videos na mo share
platform Hong Kong videos Hong Kong kura wonyame betima che watu gem because we may crusade ama no we be crusade ma wiase nti wo pese wu a wo pese wu na hu be bia wo bigina hwe Facebook platform so enema wa share wo so eno na be kire wo be bia wo gina eno na be kire wo be bia wo gina. Virtuous women, we don't insult people. Virtuous women, our mo pick Christo enima akọ dachi. Yen sen kwasien to tutors. Yen share naked videos mankofo. Yen share nkofo and now money nkofo da e mankofo. We don't do such things. We are at peace. Ye dia sumdweba. Ye beka ye entokwa. Or say they and they say omo kan ye beka wonyankopon ene na kanfo ntamosem ye dia sumdweba. Or say blessed are the peacemakers. Yene ne peacemakers no because who fi say nyame taw ne ye beka cho say urade do obi ne nsem wo se bra no bejew. Nti we are the peacemakers. Ye beka woni ne ntamasem na de wo ye mma ne ntimi mewo no wajai na waben nti ye bebo kwan ne ye ka woni ne ntamasem say Yesu na wo hunu na Satan beka cho so wonye no won oboa won te sa oye pa odo. So blessed are the peacemakers. Nye blessed are the crowd. So boni so se nye nye wo mo boy see mu gugu ho ba ku ikura friend say mpa me refin din kam boy na mo Bible no o Europe baby mo Bible no mo Bible na mo makofa ba na mo se we you ni pa e ho ma na they were listening. Mi sum brebre mi sere wade so hu mobo mi sere wade sa mo chief crusader no won fa ne nsankan ko so nyame oba mu a oba de ono no yes stubborn no ne nsankan sa mo guess no o nyame fa ne nsankan o mo na o mie o mani mo hu bebi o mu gina na o mo hu no so ahini na be o nyame o hira o ba se o betie de mekana de akwa fakọ no mo kranti bi ebasa Yesu ba won kasa asem no wante fakọ obetie mi be wie no obete at least sakrawaje no wonti bi onya ti wie pa ma wo me safri ni moja onya mi hira no nyo kese akwa no wura nkasa nche mapon de da ekoso ya ne piti mini asem bia de me wane se sakrawaje no osoro ahini na be oso wen ni si ohun si sa no se Jesus Christ me da was and I pay ewie so mama kwanya me da was so mama me katra ya odie me da was se waboa me na manka honam sem na mabeka asema edi nipa be konkonje honkonkon me da was se obefa me si wona so Jesus Christ eni munyam enkaudin me so se masemi nkugu asase paso ne nso abapa ne se obiti ne bo wura na komom no sakra na dwuna yemfa wase dani erade me da wase so wodi nkonim wadom nti amen.